लोकल सतह बुत्तों का तो ये जिम्मेवारी हम हंसते हैं कि वो ती महल्लों के वशाली आसूदगी व ये आड़ो जंजाल गेश गिवार करेंगे तो शरबदानम लोकल गवर्नमेंट या अंधी सतह सरकार आइए चेवड़े रोल बुत्तों का और आइए चेवड़े जिम्मेवारी बुत्तों का फंडेंगे वाला वो आगो हलोसो आवाम चो नज़दीक बुत्तों का आइए अड़ो जंजालन चो सरपत बुत्तों का तो ये बाबता माँ बलूचिस्तान सतह लोकल गवर्नमेंट वाला बेसुतरान करें ये मजलिस दो मेहमान साड़ियन के में एक नौजवान मेयरी गो साड़ियन तो वाजा बलकशीर काजी वजह वशत के मराक्षा तबे जोड़े वाजा बलकशीर मेसारे सॉरी काजी मेयर तुरबते और कसा हमरिया माशाल्लाह एक एहजाज आई रास्ता और कारखाना लूटी एनर्जेटिक हैं आई तो का ताकत हस्ते हैं वाहकदारी तो ये एक ये नोकी तजुर्बा के आई आवार बुत्ता गो अब तो नेशनल पार्टी सेंट्रल कमेटी बास कम की चेन बुत्ता नुजता और पार्टी तो का हो आरेंगो आई एम गेशी जो स्पोर्ट्स शरबदारा मैं देखे मेहमान चेयरमैन वाजा यूसुफ नातजी गुमासाड़ी वजह वशत के मराक्षा तबे जोड़े चेयरमैन वत सिमाजी सियासी कारान तो का वारेंगो पिसरगी चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी दालबंदन है तो वाजह हो एक तजुर्बा लोकल गवर्नमेंट 10 साल चेयरमैन उती जिम्मेवारी पूरा कुतगा पता सियासी वाला सरपद हैं तो मैं वाजह तजुर्बा हाँ शुमारा सरकन के जोहदा करें बिंदा था बशीर गाजी तय्यब ने मगर वहीं एक कसाने उम्र या तरह एक जिम्मेदारी दिया बुता है मजन जिम्मेवारी ये वास्ता कि तो नौजवान ये तो ये अवल इशे के जिम्मेदारी है जूर के फैसला छूँ को था वही जवानी चीज़ें कि अवाम उलुस्सा इज़्ज़त करने के एक तरह मौका ही रस्ता तो वती कम बाज हमारा सियासी सफ़र बाबता कि स्टार्ट बेका बिंदात बेका ये मौका तरह चो रस्ता जी जी लोटेत हमारा मौका दा के मागों शुमास्ते गा पूरा पे बेकनी जी वजह मनी तालुक चा नेशनल पार्टियाँ चे जी माँ के वती सियासी सफ़र मनी एक अच्छे लोग या चे पैदा कुतों के मनी कमाश मनी वालिद साहब मनी पेत से चसारिया सियासता एक मजनी हस्ते ये किरदे बुता मजनी ये एक्टिविस्ट बुता नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट बुता ये मजनी नाम पावता आटे माँ से पैदा कुता बुता तो मनी शौरी या लाशौरी तौरा तरबियत च मनी लोगा चे ऑलरेडी स्टार्ट बुता माटे मा के मा पैदा कुतो पर के मनी लोगे तहा ये मनी पेते के रा अयाम दुरफ्ता ये संगत अर्चित बुतगा दुरा सियासी बुतगा जी तो मनी सियासता को पज्जा रुकी चा से अमा ज़माना चे स्टार्ट होता मना याद का मामा ज़माना हा से सक कसाना तुम दो जमात शायद से जमात वानगा भी 1999 के अमा ज़माना बीएनएम के में पार्टिया बीएनएम में कॉन्सोसेशन बुतगा तो क्वेटा हा मना अमा ज़माना हा पिता चक तुरबता चे आर्ट गो क्वेटा हा अमा सेशन अटेंड करना तो आ ज़माना अमा सक कसाना तुम मनी सारे चीज़ें परनबू के चीज़ें तो वक्त के देमा शोत बड़ा मजात के में अमा पॉलिटिकल तरबियत है के अमा ज़माना हा हस्ते शुरू बुता तो बास कसानिया तुम मजात के चीज़ बू दोमी चूँकि माँ गोश्त के नेशनल पार्टियाँ चे में ताल्लुक में तरबियत हस्ते हैं हमें पेमा बुता के मनी कमाश वजह काजी गुलाम रसूल साहब चमच पेश हम मनी हमें मनुआ से फकरे गा पिंके आइए चे पद माँ तुरबते मेयरों पर चमच पेश 2005 दा चे बगैर तो 2009 तुरबते मेयर बुता तो मैं क्या सोची नेशनल पार्टी में संगतानी डॉक्टर मालिक साहब या मनी पेते मेयर मारे के में तरबियत दाता में लीडर हमेशा की वजह सियासत में वास्ता एक इबादत है माँ ये पैगम्बराना अमल है माँ इशियारा इबादत है हिसाब वास्ते बुजुर्ग वो थी मखलूक के खिदमत करने के हस्ते मौकई अगर मना हस्ते मनी पार्टियाँ बहुत शुक्रिया अदा के मनी लीडर है मैं संगता ने किया हाँ मनी सरा एतमाद को तब होता मना ये मौका दाता एक कसा सालिया या ये उम्र तहा बाकी मनी अमा फ़लसफ़ा गुमा माँ वोती ऐसे सियासता वोती जॉब के मन जिम्मेदारी दाता यर देमा बरगा कि माँ खुदा हाई मौका दाता कि माँ वोती मखलूक के ज़िंदे तहा ये बेहतरी आ रगे कोशिश भी करना और इंशाल्लाह अमा कोशिश में
بلکہ ان کی کامیابی بھی. بس جو جی شرفدار لازم کوشش موقع رسک جوانے چیزی کہ ہمیں عہدہ یا منصب وجہ تو ملو کے واسطہ یک وسیلے جوڑ بے پا کمک کے حوالہ پا ہنی اڑو جنجال و تکلیفاں دور کرنے کے خاطر ہم تو لازمی سیاست میں بھی یا عوامی نمائندگ ہوا کہ یک شرف و اعزاز کسی برسی تو پدا یہ کار کرنے کے موقع برسی یہ واقع و اختیار برسی تو اللہ ما ای بابتا اعزاز و شرف ہر کسی نصیبہ بھی تو کار کرنا گا یا موقع برسی. شرف داران ما مجلس کنے چیئرمین صاحب تو وقت ہم دراج مدت یا لوکل گورنمنٹ اور بوتے چیئرمین متگے او پدا سیاسی کارکنیں واسطے سیاسی پارٹی ہم تو نزدیک دستگاں میں موضوع انچو لوکل گورنمنٹ ہیں لوکل گورنمنٹ یا اندھی سرکار گوشے بلدیات اچنچو عوام جہٹاں گیشو گیوار کو تو کہاں یا عوام نزدیک بت تو کہاں تو وتی تجربہ ہمیں شرف دارا سر پدے دے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض مہربانی ڈاکٹر صاحب ہمارا موقع داتے اور اہم موضوع ہے جی کہ اسی طرح گپ پتران بھی بلدیاتی نظام یا لوکل گورنمنٹ نظام جی گراس روٹ لیول ہے اور شاران ترقی واسطہ جی اودے مردمانے مسائلہ نے الکنگ واسطہ یہ گراس روٹ لیولا اختیارات باید گورنمنٹ شفٹ کن امدہ بدن تش. جی اچھا بدقسمت یہ بو کہ ضیاءالحق کے وقتہ کہ صدر بوتا 85 اولیاء الیکشن بوتا جی غیر جماعتیتاً دوارہ گائی جماعت جوڑ کو مسلم لیگ ہے نامہ. جی تو یہ فنڈ آنا یک رشوت حساب تھا چونکہ مجھا آزاد امیدوار آتا تھا تو رشوت حساب تھا یہ فنڈ نظام شمدہ شروع بوشا ضیاءالحق کے زمانہ شروع بوتا. جی تو نون امیں گوشے گئے سنگ کہ بھائی اگر تو فنڈ آنا دے مطلب بجائے کہ تا وہ دا کروڑان روپی تا دے گا وہ ایم پی ایم این اے مطلب شار خاطرہ تا میئر اب دے ڈسٹرکٹ کونسل اب دے اور ما یک دو ملکہ کشتا ہوں او دے نظام اوڑیں کہ آدھے ایم این اے قانون سازی کنا آوان گرے نالی سڑک روڈ گلیاں گریشان کاری نستش لیکن بدقسمت یہ سن کہ اما مطلب کار و ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آنی کار دے گئی ہو آوان کار دگرے جی اے بلدیاتی نظام کار دگرے اگر تامے فنڈان دے ایشان ہوتی گلی مالان زانا ادا چیوے ضرورتیں نالی ضرورتیں ادا روڈ جوڑ کنگی بھی ادا ٹرانسفارمر آرگی بھی ادا تار فٹ کنگی بھی یہ تو ایشان کارے ایم این اے کارے قانون سازی او دا بروان نون ہمارا ہمیں چیزیں تجربہ بو ہما ٹائم کے اما چیئرمین تھا سالمہ ہوا چیئرمین بو تو میونسپل کمیٹی ہے تو فنڈ آنا ایم پی ایم این اے اندہ اما نشتا تھا ادا اما کا گو وزیر اعلیٰ صاحبہ ملاقات کو گورنر اشتن اور وہ تھی وزیر لوکل گورنمنٹ ہے اشتن بھائی آپ لوگ ہمیں فنڈ دے دیں ہم کام کریں گے. لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا یہ ہمارا روڈ ابھی تک نہیں بنائے جی ادھر نالی بنانا ہے نالی نہیں بنائے تو فنڈ ہو داوا آوان اما شمار کار نے اما وقت دیا تو یہ فنڈ ایم پی اے منی خیال ہمیشن ذاتی کہ اے فنڈ کہ ایم پی اے رسی یا سینیٹر رسی اے مطلب سمجھو امما یک رشوت ہے اور ایک کرپشن نظر بیں یہ ادا کارآمد نہ بیں باید ہمیں فنڈ دروا قانون سازی بھی گراس روٹ لیولا شفٹ بیں بس جوانی ہمیں نقطۂ تو پیش کو دے مار شرف داران لازم لوکل گورنمنٹ ذمہ واری ہے کہ لوکل سطح محلوں کے عوام میں کاراں وہانی جنجالاں تکلیفاں دور کرنا وہاں بنیادی سہولت و اثراتی دیکھ تو علمی
بلکہ چونکہ تو وقت جنی یو آئی شوتا کہ یو این ایک فورم کانفرنس سی بتا ہوا ممبر ہوں ہستے ہو اور بعض انٹرنیشنل سطح ہم خاص کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کانفرنس و آنی معاملہ دیستے ہیں تو یہ ہوتی تجربہ ہمیں شربداران سرپی دے وہ قدیش ہوتا کہ وہ چھ آنگورے ڈسٹرکٹ حکومت چھ حساب ہاں چھ صورتحال ہیں میں شربدار سرپی دے سر میں کہ ریسنٹلی شوتا کا تو میں یو این یہ پروگرام ہے یو این ای سی کنتے یونائٹڈ نیشن اکنامک کمیشن فار یورپ یہ ہماری یہ ایک پروگرام یا فورم آف میئرس جنیوا بتگا یو این اے جندے بلڈنگ کا تو ہاں انوائٹ کو تگا عائشہ کے یہ مینلی پارٹیسپینٹس کے ہستا 95% آچا یورپ اچھے زورنتے باقی یو این اے ہر ریجن ہے وتی باڈیز ہستا آما باڈیز اچھے یا یہ دو میئر آہاں لوٹائنتا اچھا ریجن اچھے ہر ریجن اچھے تو منارا آہاں دعوت داتا گا چا ادا میں یہ ریجن اچھے مطلب اس سے چاہ ایشیا پیسیفک ایسکیپ گوشن تھے چاہ یو این ایسکیپ ایشیا پیسیفک ریجن اچھے ادا ایشیا منا برتا گا ما دعوت داتا گا اور ما شتا گا تو آودا بچر دنیا اتہا بعض ادارہ آستا کہ آپ لوکل گورنمنٹ واسطہ ہستے کارا ہاں مرچہ ہوا یوں نے جند گوشی کی وجہ سے دنیا ارچی کے مزنی اڑو جنجالا آہانی لوکل سلوشن بے پڑتے پرچہ کہ ارچوڑی کرائسس بھی آخرہ آئیرہ فیس ہستے سٹی کا سامنا چیلنج ہستے شہر کنتے تو شہری سرکار آئیے ہستے بنیادی سرکاری انچو کے واجہ نام گت نو دنیا اتہا تو دگے جاگاں کے روے آو دا کس ہوتی ایم این اے نظام کس ہوتی ہستے ایم پی اے نظام کس نظام منی علاقہ سینیٹر کیبل ارکس ہوتی کونسلر نظام ارکس ہوتی ہستے میئر نظام پرچہ آہانی گوں ڈائریکٹ کنیکٹ ارچی کے آہانی بنیادی ضرورت آ درست چما یہ چے پورا با میں کر رہا بدنصیبی ہمیشن کے تو شنگو آئیں کمپیر کوتی نہ کنے پرچہ تئی کر رہا لوکل گورنمنٹ کے نظام ہے ادا میں کر رہا کہ چلا گائے آپ بزور ہے اسے ڈنڈا چلا گئے مثلا اسے ارواد کے ادا لوکل گورنمنٹ ٹینیور کے کٹی آئیے چپا دستی الیکشن نہ کنا تانا ودی تک تاکہ نگی عدالت آئیے رہا سے زور مداں یا زور الیکشن کنگی ما پرمائی انچو 2010 کے نظام ختم بو نازمی نظام ختم بو 18th امینڈمنٹ اشارت 18th امینڈمنٹ اچھے بعد اشان گیپ وفاق اچھے اسے اختیارات صوبہ ہانا داتن تھے گوئی شرطہ کے باندھا صوبہ ہوتی ہمیں اختیارات ضروری پدا استے جاللہ لوکل گورنمنٹ آردہ لوکل گورنمنٹ با اختیار کا بلے میں بدنصیبیہ تنی ودی تک استے اختیارات انگا صوبہ سرکار آرہ گونا آیا ایکٹ جوڑ کو 2010 یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ گوشا 2010 سے میں بلوچستان ہے آئیے تہا تنجری تک کسے مزنی اختیارات انگا تک مارا دیگ نبوتا مطلب لوکل گورنمنٹ آر دیگ نبوتا لیجسلیشن کے استے شانی میں اسمبلیز کے نشتگی نمائندہ آنی کار قانون سازی لیجسلیشن کنک آئیشان کنگا نہیں ما بائدے درسن چی ساری ہوا استے اشیت ہمیں ایکٹ تہا ترامی مارگے ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ آر امپاور کنگے ضرورت ہے آئیے واسا درسن چی ساری ہوا ای انشور کنائنک بی کہ وجہ باندھا 2010 کے انچو لوکل گورنمنٹ کوٹے تا پدا آٹیما سے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر مالک صاحب منہ یاد ہے سپریم کورٹا کی ایک آرڈر کو تک اچھا درسن چی ساری بلوچستان وہ تی استے لوکل گورنمنٹ الیکشن کنائیں تا 2013 ودن مطلب منتھس کنائیں تا تی لتے مائے تا کراچی ہے وہ استے 2 سال لگے سندر استے ہوتی آئیر کنگے خاطرہ انچو آدھے کے جاگا میں کر رہا کہ 2015 یہ سٹارٹ بو سسٹم 2019 کٹے تو 2019 پروسیس پدا اوشتا تا 2023 پدا اسے بحال بو آؤں عدالت سے زور دا کے الیکشن بھی کریں نو پدا مارا ہمیں خدشہ ہے کہ 2027 آگا یہ کٹی نو پدا دے 2027 آستے چلی اور نئی پرچہ تنجیری تک کستے ہمارا نظام ماں آنگا تک نہ بنائے تا میں کرا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نیس تھی کہ لوکل گورنمنٹ ابھی ٹھیک ہی یہ اگر کٹی ماہ 2 ماہ سے ماہ اگر الیکشن پروسیس چلی تو یہ ٹیم کیا ہی چلائیں دی اگر